Sibay fekule vina chunin podmas consider nia enge podmas chuni terin engting ta kha changkai nge mathematics a hian engting nge consider dan mathematics a hian engting ta kha ring nge mathematics a hian in podmas sel lo hian ya chot the reng em ti te enge podmas chuni te re ti ha bona chong nen ho ton nia simple ta kania thil sa ta consider lo wa chong chun ro to gen ka nga thlo ni o le podmas chu the order of operation in mathematics order ani chu the order of operation chong chunin podmas chu chung nge tu the em ti ka ju ensel to na ni le ang sabra chun enge podmas is a rule that tells us the correct order to solve different operation in a math expression. Podmas is a rule that tells us the correct order. Problem structure kana en hawanga ta chunin podmas tel hianin ati acho dan tur de takin acho dan khan zero don ta chu podmas ponia podmas achon hai b stand for bracket o for order power and roots d for division m for multiplication a for addition s for subtraction ani problem lo mga bracket chum bracket tim sa pa tu hai b and to ta hian ka zero to tin ania b chon bracket chunin tim sang zet tu atuta order power and roots mo chon division etiranin 6 plus 2 into 5 ani chunin multiplication ama sa tro chon multiplication atim sang atuta addition so tiang zero chunin podmas chon ton ta ni podmas BODMS hem ta hianin mes engpo eng problem pon ro se eng tinga class 12 college chin pon ro se podmas telnge ngai podmas kan chunin correct answer dik ta kan thei lo ni why is podmas important podmas chu nge tang khai na podmas lo pon cho thei tho long mi ti ta zo nom thei ta ni ase ka en don ta ni without a fixed order the same expression could give different answer hey kan chianga zelo danom hi chuanin thil sai sep thei ta mani ma se zek nge da ni chuanin kum tam tak po ve se khami ve kha kan follow chin kan som chin ani entinga ni what is the value of 8 plus 12 into 5 podmas tel chuan hei 8 plus 2 kan ti ma sa into 5 8 plus 2 kan ti ma sa chu 10 into 5 into 50 dei ni ma se podmas chuanin 2 into 5 chu 10 chuan 8 plus 10 and 18 an chi chu san chu 8 plus 2 into 5 a chuanin addition and multiplication ta ni tro podmas a hian BODMA multiplication ama sa to the addition ja chuan multiplication kan ni musa do ti ania 2 into 5 kha 10 multiplication ti musa tro kan ti zoa addition m to ta a ta BODMA tro a kha addition chuanin yin khan a kha plus ti chun 18 lo chok ta kha kan final answer dik zok chun ta ni mase sa zonom thei ta ni mase sa mon ma so 50 po hi alo chuk thawa adik thei tho ni ti kha zonom thei ta ni chan chu dik lowe hei han ene reila phada 50 kan huwa phada 18 kan huwa tro ani chunin heta posa kan sir chunin answer kha 8 ang wa kan huzel thong sia khada kha pak ta khania podmas omna tur chu without a fixed order the same expression could give different answer so chunin order ni am sabra ka en to podmas chu order ania so ngi tu mathematics ai ni eng problem po chang eng tianga report ni se podmas rule kan apply tu kina heta kana chir chhojai na kana chir chhojai langa atang khai ja atang khai ta te ting ta pe mo ngen te chuan sel don ni chu ti ni lo chun indian na kha chok thei ta phada 50 ka muwa di ve tholom kham yom thei na chuan chuan in podmas kha engkima a zong za in som top tur mi chu BODMAS hei multiplication na sa tu na kan problem ni addition and multiplication ya podmas kha kan nam ti te da BODMAS
D M A S M และ A ออกมาตรง multiplication addition นะคะ follow next to answer to 18 yo next ก็เรียก order of operation ตัวนั้นกับ problem ที่สองที่คันเกี่ยวกับที่อย่างนี้ follow นั่นเอง bracket first bracket ตรงนี้เลยส่วนนี้ bracket ช่วงคันที่มาสักงี้นี่ดูorder like exponents square roots ที่เป็นคำตัวนี้กันที่เรียง bracket ตัวนี้กับ bracket กันที่มา separate ตัวต่าง order อย่างเช่น division ตัวนี้ใน from left to right เวลามาถึงละมา problem กันเดียงตัวนี้เวลาปังจังดิ่งสองกันจกเสลักนะคะดิ่งปังจังติดทุกตัวนะคะให้ต้องช่วงตัวนี้ from left to right จน multiplication จน addition นะให้ from left to right 0ให้งาปุ่นเราเสproblem ปุ่นเราเสเวลาปังจังดิ่งสองเสลิน problem พัง solve ตัวตานี่วิธีการสิ่งนั้นเรียงให้ bracket b b ตัวตา order ตัวตา d division ส่วนนี้ m multiplication a addition เบลกันดีค่ะส่วนต่อไป subtraction next ก็เรียงolehตัวนี้อันนี้ปุ่นมาสิ่งที่เกี่ยงจริงๆมันดูให้ที่การใช้ตัวตาตัวส่วน problem การ solve ชินังอันที่รักสิ่งคันนี้ปุ่นมาสิ strict กับการพูดตัวนี้problem ปมเราเสียปุ่นมาสิ strict กับการพูดตัวนี้ class 8 maths ปุ่นเราเสีย class 10 class 12 college level BSc MSc PhD ปุ่นเราเสียปุ่นมาสิ strict กับการพูด factor นี้ที่ตัก problem ปุ่นนี้เสียเลย problem กันเองกัน question 2 6 plus bracket 2 3 into 2 whole square divided by 3 tani hi kan problem tun tani kan en fang kan mi ruam pon mas ti kan ngai to ton tani b chu am seber an ta tro bracket tong mem bracket tong ta bracket 2 tong ta tro je bracket 2 tim seber tu tro pon mas ru kan ti soi ta ka bracket b kan ti seber don tonin 3 into 2 6 tro tonin pon mas kan tiตัวo ค่ะ order ค่ะอันเรียง o แม่o ไม่ให้ square root กันดีค่ะตลอดสู้บางทีกันสอนตัวบางที6เซนตัวได้3 into 2 is 6ส่วนนี้6อ่ะสู้36เจ็ดกันมันเสียเลยส่วนดีกันอันเรียง division น้องแม่division น้องเล็กเจี๊ยส่วนให้จงอ่ะเจี๊ย36 divided by 3สู้12 3 12 30 16 30 draw ส่วนนี้ดีกันส่วนตัวตา m ผมเรียกตานี้ m multiplication มาเซกัน problem ไม่ส่วน multiplication ที่ผมตัวตาให้กันเนี่ยที่ดีนะส่วนนี้ตัวตา m ตัวตา a addition เรียกกันดีค่ะจู่6 plus กันจบเป็นตัวตาจู่12 6 plus 12 18ส่วนนี้ a ตัวตา s ผมตา draw s subtraction ผลมาสักคันนี้ s มาเซsubtraction ผมเลยว่าผมจะจู่ทันกัน final answer จู่18นี่นะว่าหากจะช่วยเลี้ยง problem ปันนี้ตานี้6 plus bracket 3 into 2 whole square divided by 3 draw ส่วน bracket บท mass กันไงตัวง่ะบท mass b สุด bracket ที่นั่นเนี่ย bracket เอาแม่งกันเรียนกันแล้วก็ส่วนกันจบกันแล้วมาสเต็ปตัวนี้ค่ะ step number 1 bracket ค่ะจู่3 into 2 to 6ส่วนบน mass คัน b กันจบตัวตา b ตัวตาส่วน o ตาตรอ o ค่ะจู่ order ที่นะจู่6 whole square 36ส่วนนี้ b บน mass b เลย o กันจบตัวตัวตามีจู่ m multiplication มาเซstep 1 step 2กันจบตัว multiplication นำตัวลงตาจะส่วนนี้ multiplication ค่ะ next step กันเลยที่นั่น multiplication นะจังงั้น next step กันเลยdivision 3 divided by 36 to 12 division ส่วน
d ตุตา m multiplication อมละว่า addition อมเลียจู่ๆ6 plus 12 to 18จู่ๆกัน final answer โอค่ะ strict แต่ก็สวยอัตราก็สวยคัน strict แต่ก็กันไปตัวนี้มันเซเลมเด้อันตุตากันกันเลี้ยงตุตา quiz problem กันที่เรากัง number 1 7 plus 4 into 2 number 2 open bracket 5 plus 3 close bracket into 2 number 3 chuan in 6 plus 2 square into 3le tuna min khat chungin alo chuk thinang le alo chuk don ta ni le kan chuk them tuna chuan in tuna kan problem ni te hi alo en ho yang kan chuk them ti kha kalo en ton dio kan chon na kha chuan shet them lok ne a lu den kan lo mai thanga chuan in kan en ho do na ni le ama separa chuan in 7 plus 4 into 2 draw plus le multiplication of ta sign dam lo bon ma sa kan enanga bon ma sa chuan in BOD MAS draw 7 plus 2 into 2 nia bracket mem lo o mem lo division mem lo o me o me lo je chu multiplication addition draw chuan in 4 into 2 8 chuan in next multiplication an zo to ta addition 15 kan chuk ti mo kan chuk ti mo le chuan in number 2 kan liang open bracket 5 plus 3 close bracket 2 bon mas BODMAS le am separate chuan B2 bracket mem o me 5 plus 3 bracket bracket 5 plus 3 bon mas chuan B kha ma separate chawang chuan in B kha bracket 5 plus 3 2 zangele 8 draw chuan in 8 into 2 chuan in 8 into 2 chu an ti nga thei 8 2 za 16 16 kha kan final le number 2 kan chok dik le hello draw tuna chuan in number 3 kan chok le ton ta ni number 3 poi simple do mai nia engma harom lawa kan problem 4 into 3 6 plus 4 into 3 le bon mas kan ngai to le bang nga ai to ta ni le ton ta ni b o mem lo mo o mem o ta lo mem lo an le division no mem o me division nom chuan in division an ti ton ta ni a ti division tum lo wa an chuan m o mem bon masa chuan in BOD om lo wa om ma separate chu multiplication m ania chuan in m 4 3 la draw chuan in 6 plus 12 lo chiang chuan in chuan in addition ania addition to wa chuan in 6 plus 12 chu 18 kha kan find kan ti diploma mem hello draw kan ti vek mem awan thon mem le chuan in next step kan liang summary pun mas summary kan so yang number 1 chuan always follow pun mas to avoid mistakes always follow pun mas to avoid mistake atira ka so yang khanin eng level pon ro se class 5 class 8 class 10 11 12 BSc MSc pon ro se bon mas rule hi follow nge tu pun mas rule eng level pon ro se pun mas rule kan follow nge tu chu chuan correct answer final answer kha kan thei zelon bon mas te lo chuanin answer dik lo noi kan thei to na chuan in always follow bon mas
always follow put must no matter what en condition na pon ro se pon must kha an follow tur le chuanin put bracket and order first itu kha pon must an soi tua bod p must separa bracket adu ta order ani ro kan en ta in b chuanin bracket kan number 2 adu ta order chuan order ti le tu division chuan division ti le tu adu ta multiplication ania adu ta addition chu na to para subtraction and to that nikal charger to then work left right 45 multiply addition subtraction tirak sukan velam pangatang zelin velam pangatang ading pangzela kan chukang division ni chuan division multiplication pon ro se addition pon ni se subtraction pon ni se velam pangatang thiarin dinglam pangzong zelin problem pan solve ang khai khom nan eng level pon ni ro se pon ma si zoom top tur en condition pon ni ro se eng level pon ni se pon mas to avoid mistake always follow pon mas to avoid mistake hello tero kha zum kha voina kan jer thei chu ni a hello me